phone ka ham joto no so tini ke kaisa tutorial blog hai khelina ke abo hai rakha ang phone khala khaya tini ang nong no phurangani bahai ke khum bedek no yarwng achai rwnai actually ke barinya to kri jotan nonga but ang bahai ke khalaya abo nong no phunai first of all ma khum bedek ready kaji and to yo ma ke bottle na di and after that ri kichi kaisa na di so mono pula kolok kolok ke chi la nyai yo ma ke awan pore hingkan ke o jaga dul di kiting ke ma ke dul khan ke like bottle boom uko je bottle uko buku kriya a jaga tight ing sak jorte ke dul dita anga gi mo ke khayu ma khano bara reno tongfru aro den bazaro Osubay dang no lagi na. Tikit siya nang roko ऐसे ही. So yeah, it is ready now. Kita bu ko mah ke botol na unyai cek camera. Ya mah ke botol na ui ora ke dair lanya ta. Habis. Kita bu orino mesin bagi botol na ke nai. Có review trong kha so yeah, it is ready now ke orino misima karon kan ke moisture ni tong na bagai ke abo khana kan buar barana bukhri kan quality phase ju sabai ni sai mas bukhri kan sa dirkh soi thang ke tabu te ka shano abang khene so time lapse enjoy kheli tabu so everything is ready narnu makhni ka kunai amon taban room dai na ka ke tau mai ti chala gena tata so now it's time for food tini ni chamung ke muthu kya shesh na butui with akran and aloo and some karela gangla and kopi rukjak so yeah mai cha penyawan malai na Hi everyone, jotono lam sogo. Okay, tabuk sang finally parani family ya golo tabuk wedding kaisa wedding attend khanya bagi thanna jongo abong ke chini aro lukelo no so jeng thanai rok kangke kangman tongo quarter kana no tinini kalbaring ke so yeah sang thanga ke phone gona sab sabo thang thangya so yeah night of the vlog na pass tote let's go. Hi everyone, so sing tabuk thanglai tongo reception wedding go tini pura ekdom simple tala ke sandal kaza in un khaite ge tini so thanai rokom ke yango tongo kakoron
tai bini wife kaki onta ke sengwa sungna tin thanai rok ka yang koto jora bai koto beri hingga ka yang lai khe borok so ya thangai malai nyong narok phunu kuyan hisab khale chu borok giber laimen bosimi Guwahati o thang bere khiti kapo bahai ga sayo koi Guwahati trip kaham ta Guwahati nung jagan ja ko nok to laos malayu ka ang khoma loilu malayu mana suno photo bulan sabo mo cinema hai bihbu sai engya khota eng tu tei enggak again permission man sa aiban kaji aku harbe ke sim semai khota yaun bagi engya khota mahi ka kalbari da markheno na choka ang punjim phaja onek lengja mai fast base saw ang tini kem nikal bari ang fast base mai se now we are in the wedding ceremony huh Shindi or Shindi teruk sakya time for food so tong ma chalai ne to me ka ka sang so so